Hello everyone, Kardom and welcome back to my another new vlog. So kada kawe panta nili ako kimi recipe long nali tumpan welcome lo. So non bangke nili nal thana cheshar ponji pojola hippie piniki hippie la pen ingti do gamen tu a recipe si pininal thana cheshar pon ikpo anutin da aning dog lo anutin da selam lo bonseta nili piniki selam ponji la senal thana na cheshar pon ikpo polo la penon kang sama porke la pahai ha han hello kichu dunang jike so selam pon iglo na la penni la hippie la hai long hedi puang bong plak dak si la dak birik pen harson ke lok la da arlo thabon thot le di athe pamen pinang pulo la pen akiwayang ni bang pawede ji pial hedi kaprek aku extra phitu nang le pumati di amasi la dak masi hedi pachi ubdun pinang pialo amasi nili la da arlo se thabon elo ya la pen nona bang nili gas long si phiponji la hippie long hedi la son jang thu kemi la son wit proilo plong hedi sek lut le lo
la penon bangke ni la harson ke erba lepon populo la pa personi le lepon ta chok ba pathere le lepon ta chok hedi ni li pa personi si lepon lo la pen non ke season lo mati di winter season hot ke kang sama por hot ke jola bok bok chutney to ho menthu chutney to ho hippie chutney to ho la hai ke anu tin ta ke choni hang lo athe matching hip lo polong tela matching hip long la pa hai han phi ponon hedi an ke chumeo lo jang thu pit pe pin masala pi pin na chok lo la pena ko banga khai tum bangke la bengan ka bharta pasipu pohedi bok bok hippie phi pola ko jang thu benar nu thu pa masala la hai pithu po titi edi sonon ni li bangke la hai ke pidun de lo na ili tum long ke long joy ke la hai hormu pensi ni li bang salam pon lo la pen hedi non chutney salam polong te la son bangke ekdom ki pidun ni hang olo menthu hedi ti dog menthu baket tok menthu punon hedi menthu long te chok lo mane lasi harsun kelok birik lapen dhunia mirmidhu hedi lalo ke hippie lo hala harsun kelok lai no nilibar lam la jo athe pa mo masi hippie ki phi hosi phidun elo ma dedi ang tonta amasi men elo sinon bangke chani bang tumsi tumpon populo la penon bangke dak nempo ingti ang ton ta pitang thai lo la penon bangke ta lo kitum ta sonali tum phantana je share ponik lo nali tum yo sinili recipe ke la nali ning dok long de like comment pi na la pen na share pi ik thak kar do